من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Waba'd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga babayami, mga pagaryami, mga loksami, ini sampai Amerikan Ukman so panalan sa lamami sa sarta nami apang ni sa badin mapipia ginawa ni ulangun naso pupanga sa sakit na pamabagarin siran wallah naso miyang una din na ikalimusiran wallah na balayin siran wallahu ta'ala pad ko mga tao ko surga. Ay niya pumagpadan tano sa giyang kaya makampatauras na giyang kaya request o di na piyang nirkita no o sabad ko mga bangsa tano kausaya tano ron pada isi ko mga bitira ke sawasawalan si ko mga tao monitor nila na giyang kaya social media dalam bunagiyang kaya Facebook si kung mga post o mga ulama disan di mamamagay sa rayagan. Agiyang kaya manunumpang sa giyang kaya tutul miya panutul asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may niyan sa taginapan asu Allah subhanahu wa ta'ala na babaro pa sa kangudaan kurot na naginan pagusayin tano sa makampat sa pada adimatero naginan miya panutul na pitindeganan o mga asaira isa adima panutul na mitindugun na sa mga salafiya na pamamakinagin tano agiyang kaya mga guru tano wanto na ititu kapakang babitadanan na aya paganay makalika sa kita ron nagiyang kaya pagaritan wa siya busajida isa tano ron o ino babenar agianan miya panutul na baanan titindagi o di na ba kakapiti o mga asaira sa edo kita naroon naging kaya dalag no suara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan wallah giyang kaya pagaritano giyang mga pagaritano apkailitano si sagiyang kay video ipagpedetano si sagiyang kay bitiara sangka iya hadith bituan sa hadith syab al-amrad hadith ay mamumuayan yan na iprupas wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini pa kay sagiyang kay pagaritano ang utapa kay siyan wanto na itinduguno mga asyaira nagu ino bagi tu titu na giyang otwa pitero yan na bakon ayatin dugo mga asyairah na giyang otwa kaawid na giyang otwa hadith na nasimbagang tanwanan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Si ko data narupan kasimbaga na giyang kaiya bitira na manunumpang si ko kakailayak wallahu subhanahu wa ta'ala. So kakailayak wallahu subhanahu wa ta'ala si sagiyang kaiya dunia na daakyatan tuanon inunta ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam supman surupa na kailayaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maduduar o ad nabitira ro mga ulama da sila no pagayon na yun si ko buntal si ko kayfiya okay akailayaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mialo si sagiyang kutwa kitab ini ngaranan sa Kitabul Jawhara arki akini ya Imam Al-Laqani yung utakatiro yan alil mu'minina idh bijaiz ulliqat hadha walil mukhtari dunya thabatat giyang iya katiro yan na hadha walil mukhtari dunya thabatat na aya mapmamaanan yan na giyang kutwa tigen kakailaya wallahu subhanahu wa ta'ala na si ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sagiyang kaya dunya na miyatanturun ugaid na giyang utubatigtan wa so kayfiya
so kitian na adna bitiara rupman mga kakatanu amang ulama tanu si sagian kai ahlus sunnati wal jamaah. Aya mialu si sagian kutwa kitab ay ini ngaranan sa Hashiyatu Ibnul Amir ala Ithafil Murid Syarh Jawharatut Tauhid na natigyan man iya wa manidda'aha sadin sa tirunian melay niya wallahu subhanahu wa ta'ala salakaw ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisagian ka iya dunia sa aya kailayan yanon na miyakaw kitsi sagian ka iya matanian fahuwa dallun bittifaqil masyayikh sabin sa benar adedeg agiyong kutuwa tao amitiruro sa miyong punguro sa mga ulama o ahlus sunnati wal jamaah sabab sa ayatin dugo ahlus sunnati wal jamaah na dikailis wallahu subhanahu wa ta'ala si sagian ka iya dunia aya katuro Ibnul Wardi natigin man aya waman qala fi daril hayati ra'aituhu sadin sa tirunian pedku mga tao asalakaw ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagian ka katataguyan si sagian ka dunia tirunian na meleak natigin sa Allah fadhalika zindiqun nagitu ang kutwa mitiroon na zindiq ay mana zindiq nagiyang kutwa tao may tubu dan yan katago si sagiang kutwa betad kakakafiri fadhalika zindiqun taga wa tamarrada nagitu manatigyan na zindiq miyanubra nagu diperate si sagiang kutwa panduan mga ulama si iku ahlus sunnati wal jamaah ayatindig wa ahlus sunnati wal jamaah naswallah na dikailay si sagiang kai katatagutan si sagiang kai dunia. Giyang kutub man hadith si salungan amuri na ayatindig mu'tamad si ko mga asy'ira agusto sa lako kiran lagi do mga salafiyya na naipirmiro kita no wallahu subhanahu wa ta'ala o si ko maratiya na ipirmiro kita no wallahu subhanahu wa ta'ala ang koto akakile tanurun si ko kuan si sagiang ko to man pang si sagiang ko to hadith na si ko tindigu mga asy'ira si sagiang ko to dua timano to tariqa akyaw kita nagyang ko to hadith tariqatu Ibn Abbas ay kadu nagyang ko to tariqatu Ummu Tufail na ayatindig o mga asy'ira si sagiang kana na hadithul amrad syabul amrad hadith iniro pa swallahu subhanahu wa ta'ala nakangudaan korotibuk kumakadin si isagiang kutuwa gardin titalong pari mga guru sa kuwan udina si sandal sa duti si sandal sa bulawan na ayatindig sa mga asy'ira na lagi do Imam As-Subki si sagiang kutuwa kitabia na tabaqatus syafi'iyya natigin man ayagiang kana na hadithun mawdu'un makdhubun ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithanan apiang baalan ini kuan ito ini pihak ini angkub ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana hadithanan apiang baalan nakabukegan taman si ku Imam Az-Zahabi so Imam Az-Zahabi na namuritu Ibn Taymiyah mutaathir si ko Ibn Taymiyah tindugo Ibn Taymiyah si ko dap nakawafat o Ibn Taymiyah rahimahullah na pitero yan agiang kana natigyan na hadith na hadithun munkar kiyukum yan sa haditha munkar na giyang kutub man hadith kuan miyakatiten si ko Ummu Tufail tariqa giyang kutub hadith na lagi dito mambu piyaka lubay nagu tunay ni ayad na ilan no mga ulama ul asy'ira na lagi do Imam As-Subki na tigyan na Taqiyuddin As-Subki tigyan na giyang kanan na hadith mawdu' aya katimblian mga pagariami na nagiyang kanan hadith na sa tao at tirunian agianan itindig o mga asy'ira na sabin sa benar amyang kubiyan so mga asy'ira nagumiya katiro sa katiro adabanianun sabut nagudabanian pasuda si sagyang kota katiro yan sabab sa mga asy'ira na pianang gilaan yanan ubayran misagindas wallahu subhanahu wa ta'ala na nadinan kepakay ubanan tiro sa tindigiranan sabab sa siko mga kitabiran na nadingaw nanan ketoon uba aya kakebitiran yanon na betindig udina panarima o mga asy'ira nagito ba so mga pagariami mga bulayo ka mga kakamya miya maganad si sagyang kay agama tanaw agama Islam na gid ni kapakito ko tanukiranon giyang kaya tindig na naangyas si
Giang ka iya lagi daya bitiara na angiya si su mga Asy'ariyah agu su mga Maturidiyah ubay ni tiru asiran na natindigiran ay aya khulasa o tirun tano na nasutindigu mga Asy'ariyah na diran penagumbalain si sagiang kutu hadith piangembalan ini pakambukag ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diran ru penagumbalain su tindigiran balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala na pakandud na nagyang kai dalag no suara si sagyang kaya pagaritan wa si Buhaitham. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan wallah gyang kaya gurutano lakiniyo pagariniyo watayo sagyang ko to amia pa yagin rakitano nagukyali ka sa onian rakitano ayama na niyan na yakatimtimilian na di benar ubatin dugu mga Asy'ariyah gyang kaya ditiroon kiniropaan pa masiku Allah sa ropaan manguda udina mamanguda kurutibuk tetalong pa sa bulawan na ayap mana isintan o nagyang kaya pagaritan o bebenar sumanga salafiya na pitindigan nila naging kaya inaluitano na naskanyan din ni makalika sa kita noron palat noron naging kaya dalag no suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung ito ba ako sa'yo na mga pagaritan yung kaya di na di kuwan may pamala tao di mitutugali na aya bumala malarwa muskila naging ito uta kaya para pamukan na kaya para sipat ay rang kawalla di na kiniro pa nirang kawalla sa manguda agi ito kaya ito kaya tiroon sa ngota una nang ito haditi na raito rabbi nang ito kaya ilera kawalla na kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikwalla na miyalo yang pagaritan maglagi-lagi dyan mga so ahlu sunnah wal jamaah na matatayon sila dyan so aya bu di sandi kuan naging oto ropa ini ropa ni ran sewat mutasumpat lagi oto hadis na gitu may aloy penang pagaritan bepiaso mga Asy'ariyah na itempukiran mga tawa kurang sabut si ko madhabiran Diran mega kepangnya. Diran mega pagi yang kaya madhab. Si ko mga ulama as-salafiyah na upama kagyang kana na hadis na aya istoryon na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na amana petentun mga ulama amana mielais kania mielenian suwalla si ko amana taginepen na su Ibn Taimiyah rahimahullah agus si Bimbas rahimahullah na tianto iranan amana piura tindig mga ulama us-salafi mi alo yana ni Bimbas si ko fatwa niyan ay ni taidin ini begrian sang utu akatero Ibn Taimiyah rahimahullah si ko fatwa niyan majmu'ul fatwa tigena qad yaral mu'minu rabbahu fil manam fi suratin mutanawwi'ah sa'ala qadri imanihi wa yaqini so yang mana niyan na kepakaya su tau na may niyan so Allah si kung lang ko tagin na paniyan sa si ito dipindi ko paratean yan sa inja kakuan na si pepkung ko tagin ugay na susabagi ko mga ulama ang mga muasir ibarati nini Utsaimin na nasisagyan ka na mas ala na mito ako po Deran suli yang anak wana tigena ana atawaqafu fi anna al-insana yara rabbahu fil manam ru'yatan haqiqatan na mana mitukup sekali dan yan suldio isaw tuwa ilan tanoron ikadua na upama ko giyong kanana pepikir no ami aloy na ayap tuntunun na Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyailin yan so Allah sa ain mana niyan na suduncho mata niyan na
ay katiru Ibn Taymiyah rahimahullah si iko fatwa niyan. Na tingin na ayam ya sabat si iko sahih asu Ibn Abbas na annahu qal ra'a Muhammadan rabbahu bi fuadihi marratain. Ay man ay tingin na kaila ya amya sabat tingin sa sahih na ayam ya ilay. Ay kaila ya Rasul sallallahu alaihi wasallam si iko Allah na ngulalang ko puso. Sa amana datigi na miya tanto miya sabat si iko Ibn Abbas aben yang pitero lafad sarih ay mana niyan na diri suwa pitero yan na swalla na melay niyan sa ngulalang ko mata niya. Sa datigi na mga dalil sabay beperatoro sa amana niyan na melay niyan melay Rasul sallallahu alaihi wasallam so Allah sa ngulalang din ko mata niyan. Aku dah pernah panutul ko mga sahaba, aku dah pernah tiga malu si ko kitab bagus si ko sunnah. Sip man ko kaya panutulian sa giyang kana kitab pihak kata na Ibn Taymiyah rahimahullah. Atigian agiyang kana na hadis miyaileron na yaqtadi ru'yatu ainu. Na inaliw niya nang ito hadis atigian na sahih marfu. Seko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na nagyang kana kaya tindigin niya nun, amialoy si sagyang kana na ay manan yan na kitab na pitindigan niya na sa miya aloy niyan, miya pitir yan na sahih, sabab ko katawin niya kung mga sanado. Siko sabutian nun. Siko sabutian nun, sada amya panutul ko ay manan yan na mga padabanya na ng pitinigi ay bu amya panutul ibarat na amya panutul pena padapya ka sahih yan nagyong ito hadiso. Mana ustad na ay kiku pantag niya si sagyong ito hadith na ay pagilian niya na susana di. Uy, susana di. Na asi ukailian niya nun na hadith na sa hadis sahih saya daliwin niyan so sanad. Sumatan nagyong ito sanad nagyong ito hadis na nasukyalo yan yan nun na asi ukailian niya nun na sahih sa kapag ibarata si sagong ito kaya pa sa hanin nagyong utaro yaw na nagyong ito man ang mga supatang ito mga kwano to na nagyong tatigtan was si ko ilan yan nun na sahih sa gyong ito hadis na si ko kadak lang ko mga ulama na namialip ng pagaritan no adairan pa ka sahih agyong na hadis aman ay kabasiran nagyong na hadis na dinan mapia hadis piang bala na hadis na makatuturuan sa aya isap kituru aya na ketanto tano aya bu titua maasum naso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepakaya ibaratnya na si ulanguno oriano Rasul sallallahu alaihi wasallam na kewano kabe piasu Ibn Abbas namanya kami desirang ku Aisyah amay nasu Ibn Abbas na isamia panutul letigena pitiru ena melayu ra'a Muhammadin rabbahu natigu isa pamo na piya ka kwanin to pintu Aisyah sa ay kay Lenin nung nakanabumata kanabumata fuado puso kay Lenin apna isap na miya panutulen natigu isa saan man ipagan-pagan niya kaya sampai yan na ay kay Leon Rasul sallallahu alaihi wasallam na fuad. So ay pinakamala masala saya aditanu di kuan nagyong utwa amana sukap kilaya si Allah subhanahu wa ta'ala. Si masang utwa mga rupaan minisumpat si sagyang kanana hadis na yung utwa tigtan wa sukadak lang ko mga ulama na dira na kuan pabegra aku diram na suldi diran peduna pito ko fa diran ito ko pa na kuan sa salakod nupa mo ba miya sa bata sayaw na gitu so tigtan wa rayron to isa ulama si sagyong to istadya mana di na di pangadagan mambu na siya to na niya nagiti kay lene na sahih so ginambi kwantano ron ilen tano si sagyong na udin o siya tano si sagyong na hadis balasan wallah gin kaya pagaritano gurutano tanto matanos nagu masagugud mambugi yung utak yaw sa yan sang utwa kipupantag no mga salafia sa giyang kaya biteratano giyang kaya mga guru hadith
perusahaan tanu na dua okit akia panu tulasi isa ona yung ta miya titian si ko Abdullah bin Abbas yung ta akia pa kita untuk hadis na ta kaya lo yung Tabarani tigina haddathana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal piano tul rami tigin mana yo Abdullah awatau Ahmad bin Hanbal atigu Abdullah piano tul rami yo piano tul rami abi pemini na si Ahmadu atigu Ahmad piano tul rami o Muhammad bin Saleh bin al-Walid an-Narsi atig mambu tigu Muhammad piano tul rami o Isa bin Shadhan atigu mambu Isa piano tul rami o Ibrahim bin Abi Suwaid ad-Dira' Odina ada Darra Pitero Iran haddathana Hammadu bin Salama pianutul kami Hammad wata Salama amiaka titian ku Qatada amiaka titian ku Ikrimah amiaka titian ku Abdullah bin Abbas Pitero Ian Pitero Abdullah bin Abbas Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi fi surati syabin amrad Mayalayakan natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kadnang ko beberupa sa rupaan manguda udina ainian dikap mamanguda lahu wafratun jadu qatat mana nian na marabungi kapagbuk makurukurut manipiso fi rawdatin khadra mana nian sisagyang gotua gardin gianan ikepao kita giang utwa isa riwaya na gumadagal penalapi atangan na hadis si ku kepa titian yang ko Ibn Abbas sumang ulama lagi dia kena Ibnul Jauzi na tigira na giang kana na hadis na malubay sinian uto inaloy sa giang utwa kitabi na al-ilalul mutanahiyah sumamuso Imam Dhahabi na tigina giang kana na hadis na munkar inaloy niyan mo sa giang utwa kitabi na Siyaru A'lamin Nubala so Imam Subki natigina mawdu'un muftara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay mana niyan nagyang kana natigina hadith na pimbelan ini angkop si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasinian mambunan ninaloy sa giyang uta kitabina tabaqatus syafi'iyah al-kubra adma musi ku mga ahlul ilma ay pitiriran ay pitinganiran na giang kan na hadis na sahih panak na subuso Ibn Taymiyah pamau kan na so giang uta si ku kipinuntolan tanu si ku Ibn Taymiyah rahimahullah na kena ubas kanian bu imitin dig sa giang kutua kaya para sahih sa giang kutua hadis amira titiang Abdullah bin Mas'ud kap oi kena bus kanian mata tarambisa pada mitin duguna so Abu Zur'ah Ar-Razi inalunian mabuto o dinamia aloy sa yung kitab ibtalut ta'wilat lagi yung utakelo yung sa piyaka sahih penuh Tabarani aguso Abu Ya'la aguso Ibn Taymiyah kadua okit akin kaya panutula sa giyang kay hadith ko kini sampai niyan kita no namia ka okit o dinamia ka titayan si ko Ummut Tufail so Ummut Tufail na sahabiyanan darudupa Ubay bin Ka'b darudupa sahabi aso Ubay bin Ka'b ay kaya pa kita giyang tutul na si ukalo ini sa giyang utwa ru'yatullah kitab ru'yatullah arki Daraqutni na tigina tigu Daraqutni haddathana Abu Bakar pianutul kami Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Asy-Syafi'i pianutul kami miatiru mambu Abu Bakar tigina pianutul kami Muhammad bin Ismail As-Sulami atigu Muhammad pianutul kami Nuaim bin Hammad sumusun Nuaim bin Hammad na miatiru na tigina pianutul kami Ibn Wahab akhbarani piatiru Ibn Wahab akhbarani Amru bin Al-Harith an Sa'id bin Abi Hilal amana niya na miyakatitian ko Sa'id bin Abi Hilal miyakatitian ko Marwan bin Uthman an Umar din an Imara bin Amir an Ummi Tufail miyakatitian ko Ummi Tufail darudu pa Ubay bin Ka'b annaha matanas kaniyan na miyangiin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur din yan diteron din pagaluin yan
annahu ra'a rabbahu fi ahsani suratin fil manam. Sabnar askanian na miailay niyan sukad na niyan sa pitamanan ama pia rupaan. Si sagyang ko tatagin na paniyan. Fi surati syabin muwaffarin fi khadrin ala firashin min dhahab. Beberupa sa kangudan udina manguda marabung ikapagbuk makurukurut udina sisa yang uta kuan afwan yuta kaya yang uta kurut nasi itu ko sa riwayo fi khadrin ay mananya siskane sagyang utwa gerdin ala firashin min dhahab didempasan pamasa bulawan fi rijlaihi na'lani min dhahab nasi sagyang utwa bela ainian na sesandal sa punsa bulawan. Gina ni isa na ikadua mini sampai kita nua tutulan sagyang kanana pegeluin tanwa tutul udina hadis. Semua ulama na nagyang kana ikadua riwayat namanya madakal ko mga ahlul ilma tira nagyang kanana hadis na dhaif munkar. Paman nama lubay agu diding ka pa kayo ba ko ay sa badalil. Isaun so Ahmad bin Hanbal sagyang utwa muntakhab min ilali al-Khallal arko Ibn Qudam al-Maqdisi metero yan mang buah gyang kana na hadith na malubay. Ikadua na so Yahya bin Ma'in mialuin yan mang busiku kitab tarikh Baghdad mialuin pa na mialuin siku tarikh Baghdad arki Khatib al-Baghdadi gyang utwa tiye na malubay gyang kana na hadith. Semua musuh Nasai mialuin yan sagyang utwa al-ilalul mutanahiyah arko Ibn al-Jawzi na ay metero yan natigina so tigin manay so kisusumbaton Marwan bin Uthman na miyaka pakalubay niya nagyang na hadith ka anta tigin so Marwan hatta yusaddaqa fi qawlihi ala Allah anta tigin manay so Marwan sa paratiyayaan sagyang kana nakatero yan si Allah. Ay man yan napakalubay niya nagyang utwa tutulian. Sumambuso Ibn Habban piakalubay niyan mambugyang na hadith si sagyang utwa kitabiyan na bitunian sa athiqat na nametero yan nagyang utwa tigiyan hadha al-hadithu munkar walam yasma' umaratu min ummi tufail. Gina natingin na hadith na munkaranan. Kada tigin man nag-o Umara siko ummu tufail agyang na hadith piano tulian. Letaro tumamu so Imam Subki mialun yan mambusiku tabaqat agyang utatigin na malubay gyang hadith. So Ibn Hajar al-Asqalani siko tahdhib. So Imam As-Sayuti ag so Imam Ash-Shawkani siko al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a. Ay manan yan na madakal siko mga ulama pitero ira nagyang kana na hadith ay naluitano na malubay nagumungkaro. Di ka pa kaya ba ku apa sudah? Bapaya ay mana bapaya ngiro siya na Galileo sabala na di katim dia na di ko. Oh, din ka pa kaya ba dalil? Mga bangsa mi. Miya nagtano udina miya karayag kita no agyang kana na hadith pukeloy nakabubarangan sa tig nag-uusipan rarampi sa ayam adakal si kung mga ulama mga mampunay sa ilmu mitiron sa agyang kana na hadith na malubay adi ka pa kaya idalil mampan gito na so mga ulama mi pakayron o di na miyaka sahihon na ayam maupakat siran sa tigiran agyang kana na hadith na ayaw bumituturo yan agyang kutwa kapakay maylay sukad ng tano siko tanginapan ay manan yan na kanatiran no bakapakai aba mailay so Allah sa aktualo. So Allah subhanahu wa ta'ala na miyatiro yan sa Quran o di na bigyan tanong niyan sa kaida unayan aron tanong petaksan nagurun tanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miilay niya so Allah sa fil manam.
lagi do tagin depan udi na ba ru'ya to. Oi. Na nagitu wita mana kitu ro yang uto hadis. Yang uto tira na mga ropaan na dira no to tentun si wala kagi yang uto terunang kagi ya. So Allah subhanahu wa ta'ala na piyaka rege na yang uto kateroina laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. So Allah subhanahu wa ta'ala na dedna abanian kal saginda udina dedna abanian lagi da asy askanian nar lebih pepegana gnagu lebih pepegai lagi da yang uta ketero men Allah sa walam yakul lahu kufuwan ahad dedna aba saginda wallahu subhanahu wa ta'ala nagu dedna banian lagi mi akan guna nawanan sa giang kanan api yang aluitan wa mga hadis na didnanan kebeloi ropaan udina didnanan ke pakai betan tuasa bagianan ni ropaan ukad nantan wa rabbul alamin so Ibn Taimiyah rahimahullah mi apa nutul mi sahih sagiang uto hadis na mi teruya nang uto tigina fala na'taqidu annama yatakhayyaluhu al-insanu fi manamihi aw yaqadhatihi min as-suwari anna Allah fi nafsihi mithlu dhalik ditanwatiin perhatian o baso di mapagi majin o tao si ko to katuturugaon udina si mismo sagiang utaka pakanaw niyan ko kiptulad niyan apa kiptulad no na pamikiran niyan si ko ropaan wallah kadnantano na bagitun etitu ropaan kadnantano rabbul alamin kaapi atigin man ay sumanga ditano di ka pamikiran ako buntal o mga malaika nagu mga jin na ditano kitulad sa pamikiran tano malagi do si ko katuturugar tano antaka si ko kapakanaw tano na yapan sukad nantano rabbul alamin ay manan yan na din ke pakai ubatan terwa giang kana na mi aloy sa giang kana na tagin pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na baginan ropaan o kadnan tan rabbul alamin ka kisagin de tan sallallahu subhanahu wa ta'ala sa kisagin de tan ko mga padko mga kaadnian na misawabsan nya kala tagin kay dir ni katero na eta no pa maginag naging ay mga gurutan o ba nakibugiral kita no mga tausiat udina ki-adviseran kita no sagiang kaya kipupan tagintano kung de lagi de mga bitera dewag tanong kaya de lagi no suara sagiang kaya gurutan o pagaritan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa kibugitan wa musawir sa kaya mga pagaritan no malagi cho na ini awam kalilida pagtawa gusto di manolo murid na giyong otowa di na ulama na si itano siran na pembeti si kumapia tano siran pembeti lagi din ibarat na suy bentay miya na miya panutulian na giyong otowa hadis apitiro yaman sa giyong otowa talbis bayan talbis sahih hatiyin marfu si Rasul sallallahu alaihi wasallam pikum pablian yan na inaluin yan mambusi ko fatwa niyan atiyin wabil jumlah anna kulla hadithin fihi suati atina katimlayan na suatigin sulang-ulang na hadis miya panutuluna anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'ainihi fil ard na ayakwan yung pekikwan nila tina kullu hadha kadhibun batil ama na suatigin sulang-ulang man miya panutula sunabi hadisa miya panutula sunabi sallallahu alaihi wasallam na melen yan suwalla ang gulalang kumatan yan si isang kaya lupa filar do isang kaya lupa sa dunia masa kabibigyan na langu-langu na natiyan na kabukagan na karibatan ribat sa miyaw pa katon sa mga ulama o muslimin mga ahlul hadis agu mga fuqaha na miyaw tayon sila no. Aku suka kenapa pernah amana sop tawa ibarat mama nak bina tawa penutup tiro niya na mielen yan suwallang gulang kumatannya kung nano dan niya watay na di keparatian miyaw pakatam sa mga ulama ikadu ustad na wana ketu na ulama ibarat na napaka itbilian na nawian ni ipanulon na diun kuno ta giti mana mo takatiro Ibn Taimiyah apa mako giti ke wana fada awahu batilum bittifaqi ahlul ama wana di di keparatian tano si ko mga kita ba matatagurunan
tangkad din tano si ko ginawa tano so mga kitab na nabumakso. Oy, kana bumakso. Ano si ko Quran Oy, Quran. Nana upama ko ngutatiktan no adna pengailitan no akuan. Nana kapakaya miya ngutatiktan no keribet. Study no to. Ngutatiktan no study no to sang to awan. Nana so ibn Taymiyah nana gi ngutatiktan no inalunya ruwa gi ngoto hadis na sahih. Nawin inalunya mabusang to fatwa mga sang fatwa niyan amanan niyan na basta alam na hadis miya panutula so rasul na milenia so Allah sang ula lang umatan niyan na langunanan amanan niyan na kabuku ke. So gi ngutatiktan no si tanu siram pagiliya so mga katano mga ulama sigo maaf ya normal lah kaya so manusia na adat yan na keribet adat keribet ka gina ni karina sa sektano na mga manusia tano nguto kap keribet tano so gilin tano sirang maaf ya irad na miya tano ibarata ako na pamakop keribet na ipumang ni tano siram na sa rela ang siram wallah nabatano kiran na di pamalataan na pamawakan na mama na miyari bacang to kitabin si pangatano pamako batano kaduna pamako piyagatano ako na kumadagtano ko ino kitano mga ulama anak yang dengan mga ulama ira pina kadiniran so kuan ribet na menggunakan sa bahasa ilmi so gina ni kuantano laboro na so mga kuan na mga awam na ipuntag tano so mga ulama sa mapia ipuntag tano kiran ka bapia puna adna kap keribetiran na pagkaayun tanun sa mga ulama na tanto amal yang gelbikiran na kamapian si kuwap pagama na gitu kuantano so ginambi mabalo ya kibgay tano nduwan si sagyang kaya belasan wallah gyang kaya pagaritan no masagugud nagu matano sa gyang utwa mini begini kita no usai nian udina pagi pelutu ian kita no sa kipuntag kita no sa gyang kaya bitiara yang kaya bitiara tano iman to ay mana pa magiging tanong nagyang kaya pagaritan no mambuwa si Abu Doktor Abu Sajid na kita no nagyang kaya dalag no suara. Bismillahirrahmanirrahim. Belasan wallah geng ya mga pagaritan no na aya kebulo ya pakorian na kasi sa geng kaya kuan sang anak no narista do na ayang bulo na pangoyat si ko mga kakatano mga pagaritano o di na mga aritano mga bulay katano si di paganad si sa geng kaya dalam Facebook na pelulutuon tano agi ang kuto giitano kapag dati si kumanga ulama tano igiraad na mele tano kira nakaribatan na penamaran tano papaakwa tano ron sando na namipamang ni tano siran sa bagan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa sabut na agu tawfiq siran wallahu subhanahu wa ta'ala Gingga iya kap ke kilang kita no mga kitab mga kitab mga kakatan mga ulama na natatangkad din tanwari Ustad Abu Asifo dedin kitab aketu si sagiang kay dunia pakaangyas sa karibatan makaliw si Quran wallahu subhanahu wa ta'ala ay manan yan nalangon kitab na kinaptiro na bapia mismo susunna hadis na madagala putiya manubay hadis kanino to sa di makaangyas na YouTube sulang-ulang wana mga kitab si sagyang kaya dunia na pagkatuunan sa karibatan na nasaka mo tumambu pagkatuunan nagyang kuto ang mga turuan mga pipia di mi pagintaw manusia pagkatiulin no nagyang kuto pagintaw niyan na gitu ay pipikiran tano na sulang-ulang wana mga kitab na adnap karibatan ay di ka pa kaibatan no ay kipantag na kasagyang kuto kitab na bumasum kami rimbang kaagyang kuto Quran wallahu subhanahu wa ta'ala lalayon tano ng tatanudan upama kaad na may lay tano pasibay pasupak niya nagyang kuto titu-titu amiya upakatun so mga ulama na naaya kapitan tano nagyang kuto
kau umpungan ko mga ulama ginan isuguan kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagiang ko to hadith yan at tigina inna Allah la yajma'u ummati ala dalalatin mata-mata nas wallah na nadin yan timuon pagumpungan sa mga umatak na tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam si sagiang ko to kadidagan wa yadullahi ma'al jama'a sa sotabang wallahu subhanahu wa ta'ala na bubid o jama'a wa man shadda ila an-nar na sadin sa sumibay tetaran bisa na bagian yan udi na si skanian pakasilay si sagiang ko to naraka Allah subhanahu wa ta'ala giyang ko to kwan tunay ni tigtan wa isumbat tanu saya aya ditanu dikipantagan ko mga masail mga bitira si ko agama tanu agama Islam na ditanu ke pa aya disulden sa dedna betanurun sabut sa kailangan tanwa mapluluto tanwa giyang ko to sabut si sagiang ko to gita no kasuldi si sagiang ko to bitira giyang ko to kapten to tano si sagiang ko to bitira at tindiga giyang ko to isa ko mga madahib ibarat nang giraw ka tindiga yung mga asy'ira tindiga yung mga salafiyya tindiga yung mga maturidiyya udi na susala kaukiran na basta aturo na kauto na kailangan na adn atindig kaun adn miatan to nga miya konfirma ka titu tindigiran miatang kedeka miatan to nga kasabab sa so pamamakin nagan tano na gusto pangilelayan tano sunjo puso tano na pagisian na si sa alungan amawri ay katiru wallahu subhanahu wa ta'ala si sa suratul Isra tigin manaya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ubang ka tindigiyagiyang kuto ada bangon sabut inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula sabab sagiang kota inalun yan ruwa mga anggota atalo na langon dinno to sumarian sa alungan amauris sagiang kota hadapan walla ko masa akapakataling umatanuron gitu ba ipang dawa misi ko mga aryami udina nasi ko bana mga una na meron sa edad miyaw na sa aking kang giginawa igiraad na tunto tano terasandayin tano sundayin tano si isagiang kutwa madhab at indig na kailangan nagiyang kutwa kasasabatan ron katawitan ron miyatahkik tano at tito to at indigiran sabab sa sokatiro ka na simbag na ka ng si isa alungan amori si isagiang kutwa kambukay nga si isagiang kutwa katiro ka na pagistadiin ka din nagiyang kutwa isimbag kasi ikwallahu subhanahu wa ta'ala kaupun ka biyang kubagiyang kuto isa ka madhab ibarat na so mga asy'ira gusto mga maturidiyya udi na so mga salafiyya na upun ka sira na maangkop na pakaw maka sa alungan amawri asimbag na kaagi ang kutwa pa kaisa ini ang kubakakiran keburing ngakiran Teruap na isap na mapip kunta no na ira lagi din ibarat ako ada petunduera no. Uway. Ikaw taka primo meron na uta tigira na tindig yung mga asy'ira. Gitu na Ira tindig yung mga salafi, mga Kapag ang kutwa tindig na isakiran. Na so isakiran na kana banyan kitulad udi na banyan keuwi dia giyang kutwa kalang-ulang waniran. So karibatan wisa na kana so karibatan wisa na di tunay ni keuwi dan di keuwi dan umadakan na gitu. Bapia so mga ulama na mabitikan niran may lagi ang utapagaritan no basta suldan tan wagi nga lagi dia bitira na okay mukit tano si isagiyang kutwa ini guri serius tadu mga ulama kaukit si isagiyang kutwa dikipentagan si ko mga masail giyang kay agama tano agama Islam na pimbibi tanay so mga kakatano mga ulama amya magintaw si ko miya atid na masa na ini tuladira na giyang kutwa pagukitan o talibul ilm giyang kutwa tao di maganad sa ilmo si ko kipupentagan yan ko mga bitira sa antap sa bubedin makaw masaalungan amawri na namis sumariyaw naging kutwa ptero niya sabab si isagiyang kutwa kaya ribatian udina dan yan kaswa si isagiyang kutwa lalan apagukitan yan panginakan ko Allah subhanahu wa ta'ala mapipiakano nagupakakawakano sando si isagiyang kaya pembukaan tano mga katigan pakandud na nagiyang kaya dalagno suara si isagiyang kaya tumanurtan wa siya buhaytham balasan wallahu subhanahu wa ta'ala. Balasan Allah subhanahu wa ta'ala lagi kaya mga gurutan o saging kaya miyandagi dairan kita no miyaw sayran na mga pantag saging kaya manunumpang sang kaya masala inaloy no ay man lagi nga nagakuan pitipik taniman to na katimblian lagi nga na hadis na malubay. Malubay Oy. Dikipa kaya dike. Jamhur. Sego kadaklan sego mga ahlul ilm. Na did na dan. Panagumbulan sa panarima. Panagumbulan sa panarima. Oy. Na sego detan rom pan detan pan kaya ti saging kaya kapa tan di kapa magpede udi na kapa kya papa magpede tano. Na naipeng ni tano so mga bangsa tano sa
siapun siran wallah sagiang kaya lumalaga day mga panapang o di na mga tapang wallahu ta'ala sa mga ori penian pendia mang sagiang kaya piri-kiri kebenang dunia penginami ko Allah ta'ala so pengasasakit terkano na pamabagarno Allah so lang wan pemakinig sagiang kaya mga video tano ipemberitan suaswatan sa ko Allah na ibigay kirano Allah ta'ala so balas o dituntut sa ilmo nagu baloy no Allah ta'ala malay timbangan sa ko mga amaliran sa lungan amore gian kaya hindi lagi dia mga video na so kagagatan na sumpay niyan sa ko mga bangsa tano o di pagshare tano kapatid no apa ako sa gyang uto abelas ipembelas wallah ta'ala sa ko upenampay ko mga ndawang ko agama tano agama Islam isumpay Amerikano perman so panalan salami assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.